everyone, I'm Margaret. I love technology, organization and being prepared. And if you can relate to that, you already have your concert tickets. Ek is Nina. Ek lees graag, hou baie van wiskunde en neig meer na 'n gebalanseerde leerder. Moenie aansit neem nie, Margaret. Ek moet net 'n bietjie feite vir die kykers neem. There are officially only 4 weeks left before the concert, and we know you want to acquire more about us. Moenie sulke groot Engelse woorde gebruik nie, vriendin. Ons het kinders wat ook kyk. I'm very sorry, youngsters, but I know that you know that we all know you want to know more about Overberg Primary's concert. Sjoe, mondvol. Volgens my berekeninge en kaartjieverkope is die opgewondenheid reeds besig om eksponensieel toe te neem. That means it's going to be marvelous, incredible. Presies. Koop julle kaartjies op Sticket. Sien julle daar. Totsiens.